Dominta Snowma dan Social Discord. Umalasya ni ang sing nalang ko. Umalasya sulay mag-em na kasay nalang ko. Hari dominta kaktian yo kanang social ni yang mamrasa hagas tinengas. Hakajialang kabelalong hamairang bandawa penlong ketin sorkar ya ketin khasi u presiden juga khasi otor society KES u doktor DRL Nolait ula bertenting ka sorkar jela haka baulaong tada ka sorkar kam penlong ka dorbar ka bakerpang ha assembly hapo ka khatpra tarik menta u benaya yong arjar arpenriu in legendon sa sekretariat u doktor DRL Nolait ula ongru hadu bentas ngau kumbadang sensar u David Scott ula syakbe ha utir sing dan nongklau namar baki bro jengi kia penan kam ya ketin pareng kam tam ha baki leto exam kam sorkar ni na tren na jalan ni kalau dia mener yo ha omsning yalang ni dawa ya sorkar yo chief minister ya deputy chief minister bandung ya kai jingalan ya darbar berpan John Kamengaya Executive Assembly Apo John Uniunai Yanyo Ugamata Ban Amen Ya Kamengaya Malaysia Ar-Hajarsan Kawalang Magatin Khasi Gereka Associate Official Language Menta Dailan Penyong Yang Dorbar Kerpan Mandor Namar Yunasi Adab Siap Imasyo ban bertasi keban, imasyo ban anjing pulang dari luar Singapura. Nono yang berubah kepan aku ini ulai jayong ubah mentah. Nono tim sorkarno yang kekian kasih kada nidang berdiri yang ditundung yang dikasih apa kemit kebakra bakas sorkar hari ini. Ya Allah. Bagi ni kisni, ni nanti sarkar kan penih rekam, bahkan penih notification, pan penang ya kedorban ke bangkerpan apa kini dia sini. Inangan segala yang mau berbuat kandung beres, bahkan kado pasara kado. Ladang ini bahkan sarkar kat muban penang yang kadorbar kerpang apa unai April adu khatbar ni dalam nyimbat ni jende aja khatbar ni hapan rai bandai sekretariat amsyur ada jumpa hamrai dan sulit ya kenyo malmat ni nam leksu tang mangi kes namar lanalai tang kes Syai Ben Lese laban kansiat ini Namar Pinoikai Kalau orang kini temen mau Lese laban Ben Amrai ngelayo ayat ini kersan Jom hin kiseng 3 months sama Kima per Kima ngenet tidak klay Ya Kikin siar kin rupa Dari pangai Kajing kersan Jawab murai Kajing dawa Namar kami kajing dawa panjang kakek, kami kajing dawa jauh palma nyuruh. Ikat ikisan barang, ikat iki rangkasyon, ikat yaki institution, school, college, kinong puli, kinong ikat, kinong syong baro, syong gabri nyuruh. Pandai tunjuk mark. Insai kita pernah bertemu lalu sorkar kampung lang yang kadang berkepang bantuan yang kita jinggawa. Hadu mentah kena jongi kisamla jongi kimla banyak pun ikam sorkar what DSC District Selection Committee yale exam Banyokam hadir stik lajong hari khasi lekho exam negatif English semua kuma apply kama dulu kan dia kewajiban manusia tangkap tu kami
Lakli ni kitin khasi. Hanai baru aku yang paper. Jaga kitin ni bas. Hai MPS ni. Kita yang MPS. MPS kiran kan kau yang paper khasi. Kita yang paper. Hak kalau ada kini bas. Semua kena apply kema amuntan syariah. Lalu England. Kamu kami ka English dalam semasa ya ki khasi lalu English mulai kai seri lagi aduh minta semua dalam semasa berdiskut umat syariah harus sing dalam kelau umat syariah tulai English dasar dalam kelau hari aduh minta kektian yo dalam semasa ini dan merasa agak English. Oh, ini dari bandar English. Lalu pada orang apa? Hamai kekil jam dari bandar kami hari jam dan kekil jam. Kipalani balai kimla ki sama jami mantas ayas muka mencuam pada bom kekil jam kita community Islamic Intelligence Reform kita akan buat exam IUPAC dan kinajam dan kamla panpas IAS nama lajib nabreng kita khasi jumlah orang kita dari English dan mana computer English kita hanya mereka pun kita ingin jam kita mana itu dah ka schedule bahawa itu dah ka schedule hanya kena berapa IUPAC exam mana boleh kita jam kita ni bikin trial kita ini bodoh kembali pulih ke santali kita ada kita jam kisahnya Manipur negara dau lai maksud hamkasnem kita make pas IAS करवा की खासी जमी क्या हुआ लेकिन हरे लाही बन्यकुन या के एग्जाम बदले पथोर दिन जम जाकी जमी बात पथोर लेकिन हरे लाला लकुन ना खने को परा भगवान की बातियों बंदे लेकिन जम हारू डिग्री हंड्रे न्यूयॉर्क या कलम कवे के पेपर perkata kalau agak tin khasi nak kata ada UPSC exam, IAS, IPS, IFS, IAS, BQA. Lagi yo kan kau yang paper lambat khatsam dan format kam qbet kamat hagi le exam. Hagi le competitive exam. Kaji applying marks kaman tang the fraction kami lagi points. Ada yo kan si kau khatsam kat no kan ra ka position. But give me ki samla jami ki papas IAS, IPS ki bon ki wede ki chimtoi ki samla pune khasi ki le PhD haga khasi kimyo ya kanet JRF namar katin khasi kani katin kamal patho da kanet kawra kumta UGC kam kumang net exam nakamta kibale PhD haga khasi kumta ki do ka scholarship nane toye bi mara yo scholarship nakamne JRF mas join ya janset nakamta ka PhD ki nangwapnya kisama kiba pas JRF ki yo live ho niyo ajar sibanai kikni kipato kilalai berkesan di kon panele PhD hanehu lane Abati University lane Delhi University wei bersakun jama unile PhD ya English IIT Center uyo live hanya ajar Mari Aslam nomor pas NJRF Nala jab Arslam Lakin dia nak kalai punya ajar saya start malam aja. Nawar kaji film kau hostel, bagi wini kita nak hadapan kita
PSD kasih amyoklar namar tim jongi kampat rongga kekenin ke bapra ke UGC kampan lang ya kenet exam kenin ke bang gaji itu betul kemudian nak kemudian kini ke bawa nak hot ya gaji itu lain jongki upai ba ya adu ke khat tale ka meeting makhadu hasora ladang minyo jingdep pannom ka special session nanika normal kerpa ni avan rai panne kunju bakka sarkar am kan ke hanre kisan malang ya kendui kisan malang baro panyami paiba ki ran basno ki noi kai ki khnat sul andre ne ka sarkar ka selo ka cham namar ni khlem kren chamakor ni khlem kren tome ni shukdaw ya kadin shisha bat ni dawa ya dawa lada sarkar ka namaskar lada kita empat ke bor ki dan nur dan perkhat ya ge kin sahab ya ga batpan Lani khat ini siapa jadi keren, bangkam bet jadi kam. Margar, aku naik yang berterusnya. Lalu jatuh dah, nihat anda siasat lihat. Nak khat ya piwaro, lalu kita tak jadi keren. Kasi jauh, kau dah yang keren. Anda kau kisah baru, kibe kesan keren. Kau dah yang kisah balang, jom kipai baru. Jom ka beri udnya utrat. Aba MFTN ka jantan real. Aba MFTN Kublai sikon.